yewe ga mbega ibogare we. Aya basi bantu mukunda agasobanuye umunsi gwa none ndi umusobanuzi aracyari Junior Giti w'i Rwanda kimizi mirefu w'Imana Giti wanyu ibogare rukumbi ise wa bubuna. Uyu munsi gwa none rero ndaje mbahe agasobanuye ni Prime TV ikuzaniye akanone aracyari Junior Giti hamwe na Prime TV umunsi gwa none akana agasobanuye kimizi mirefu. Kwanza abantu banje mwese Imana ikomeza ibandebera icyoroshye ikomeza ibandebere bien ibahegwa hano kuronka ibarinde umwiryane hehe n'ishyari abizi ishyari ni ishyano kandi ngishyari niyo ranka ya nyuma umuntu yambara ngo ahita aba umurozi. Rero muryirinde mukundane mwiteze imbere. Tugiye kureba ko bise Ezeli ndetse nta gutinda nta guca mu nzira nyinshi akaturagatangiye ni episode yako ya mbere ni kuri Prime TV ugakurikirana ukomeza urya ubuzima. Ni episode number 1 tangiye mu gutangira arerekera harigenda ni kankari iza kankari zingagari mwene nk'ingi inyamati bitunzwe n'umuntu umwe Giti w'Imana. Cyprus 2009 turi muri Cyprus muri 2009 tangiriye ndetse ari uganira inkuru ari mwikankariye amafaranga arayafite sayashakisha sayo zigamba afite ifaranga bese nk'iryanjye ntago niyigamba ntago nikina kwikina ni icyaha kwibeshyera Imana irabyanga ariko ubundi birazwi. Sawa agenda ari muri Cyprus ni igihugu myenzi gato kakarwa karimo n'inyanja ya Mediterane hagati mu nyanja kitirirwa Uburayi ariko ubundi kare mu by'Abarabu ndavuga ibihugu Middle East. Kwanga agenda I came a long way avuga ati mvuye kure cyane and I still have more to go. ndetse aho ngana naho si hafi ko ahavuye ni kure naho ajya ni kure cyane. Afite anga ifoto y'abantu bane karacyatangira ngini episode yako ya mbere kano nkatuye Edimani kuri Prime TV Imana imundebera icyoroshye na Patrick na Junior Rasita. Ataho njyane kure mvuye ni kure. How long to go to the hotel? Ese aho tugiye ni kure bingana iki kuri hoteli? Bagenza amasaha menshi. Turi muri Cyprus. Na gahugu. Kingaga. This story is going to end. Ati inkuru rwose nako kinago nzuko izarangira. But I know how it started. Ariko nzuko yatangiye. This story began with Omer. Iyi nkuru yatangiranye na Umeli cyangwa Omari. Umaru. Omer had a friend who was like an elder brother to him. Ati Omari afite inshuti yameze nk'umuvandimwe kuri we. Omer, whenever he was in trouble, Yari afite inshuti yajyaga yitabaza igihe cyose bagafite ibibazo. his name was Ali. Iyo inshuti yari Ali. But he was known by his nickname. Yari azwi ku izina ry'agahimbano bari baramwitiriye. Kumba hanga dore Ali sasa. Ngo yari inshuti ya Omari ndetse Omari yajyaga mwitabaza afite wose ikibazo. Sasanga Ali ni mubi. Ni Ali Baba. You suck up to me and go. Iyo gato mukinishije araguhangayikisha karacyatangira. Yeah, right. Haven't you heard of my nickname yet? Ese abuza akazina kanjye bampimbyera I know. nickname. Sir, you are the security director of this casino. Ari rwose nawahagarariye umutekano w'iyi casino. I didn't ask what my job was. Ntago maje akazi nkora nakaye. Ndakubaza uzi ko banyita. I have Nabyumvisheho bakuvuga ngo wowe ntago ujya ukina. collapsed at this age. Ufite izina witwa ahanga nako ni Pence. Tell me my nickname. Akazina kanjye nitwa nde kabyiniriro nickname. Pliers Ali. Bamwita Pliers arima Pence. Yafashe Pence mu biganza bye ni mubi ku Pence baramuzi. Ni umuhaninyi. Zananga gatoki. Zana gatoki nkwereke. Let me go. Yamuciye agatoki racyatangira. Ngo uyu ari Inseparable friend while growing up. yahoze ari inshuti His buddy. ya Omari. Sibyo gusa His pain in the ass. ngo yari afite undi mushuti nane Omari Genghis. bitaga Genghis.
bakuranye kwekanga Jengis sasa aba bose ari utangiye baganira. Jengis uyu munsi mu gukina urusimbi ni mubi. John is upstairs asking for you, sir. One last hit and I'm coming. Akunda urusimbi kubi rw'abakire gambling urw'ingagari rwo ruremewe, urw'abatindi mwe mu Rwanda ntago leta rwemera, naho urw'ingagari rwo nta kibazo. Today is my lucky day. Uyu munsi nwanjye w'amahirwe. Today is my lucky day. Hari utangiye aganira, bano bose bafite ku ifoto, hari abantu bane. There was also a girl hari n'umukobwa whom I used to love like crazy. uwo Omar yakundaga nk'umusazi. He would die for her. Yumvaga yanamupfira, yapfiriye umukobwa bamwitaga Eshani. Sasa dore Eshani. Aba bose ari utangiye baganira, yavuze Ali, avuga Jengis, anavuga Eshani ni umukobwa. Aba bose ni inkuru ya Omar agiye kutuganirira. Nazi ko iyi nkuru izarangira, gusa azi uko yatangiye. Nibutse ngini episode ya mbere, aracyari Junior Giti w'i Rwanda, kimizi mirefu w'Imana, ise wa Bubuna, Giti wanyu. I let your husband know. Sasa ngaha And he's coming. afite umugabo we Jengis, umugabo ari mu rusimbi ntagaboneka, aracyari busy. How do you do Iyi it? hoteli ni yabo. I can't get Ndetse ngo Eshani umuhanga Unlike- mu gusoma intekerezo z'abantu nicyo bifuza. Abakunda bose abazi ibyo batekereza n'ibyo bifuza. Azi kumanipira. Good morning. Waramutse. Has our guest in the King's Suite Ezal arrived yet? Ese umukiriya wacu Ezeri yaba yahageze? No, ma'am. He's Ntago arahagera nyakubahwa. We're going to have him for the first time. Rwose agiye kuzanga bwa mbere mbere se nahagera mu mwakire neza. Ajya uragaruka yego mabuja. Special request? Ngo rwose anga agiye kuza umukiriya ukeneye ngo bamwiteho cyane. room without his per. Ariko yari yatse ko icyumba cye nta muntu ukivogera, nta muntu ukinjiramo, nta muntu ufite kumuseriva sawa. What a very mysterious guest we have. Agiye kuza rwose anga mugeze umushyitsi w'umukire. Omar was a good boy, Ati Omar yari umwana mwiza, but he had one bad fault. ariko yari afite defo imwe yonyine, ikosa rimwe akuhabura agakora. He was too trusting. Yajyaga yizera agakabya. He was too trusting. He thought he knew everyone well just because he loved them. Abantu bose bagabo muri FM bivuga ko munyeza basi bigiye kuri ko yajyaga bakunda bihambaye. If he had a chance to go back, I would tell him, Omar, each betrayal begins with love. Ati rwose bikunze nakabwiye Omar mbaye mbasha gusubira inyuma mu myaka. Nabwiye ni Omar we, iteka ubugambanyi butangirira mu kwizera no gukunda. Uwo utizeye cyangwa ngo umukunde nta kuntu yakugambanira. Karacyatangira ngo Omar hari abo yizeye abakunda bihambaye nibo bamugambaniye. Dutangiye ifoto iriho abantu bane, iriho Omar, Eshani, Jengis na Ali. Welcome, sir. Yazangaha ni ingagari. Sore muto afite amafaranga. Ifaranga ntago aryibeshyera, ntago ari ukwikina, ibintu birahari. I came here to take revenge. Ati nje ahangaha nje kwihorera. I came here to take revenge. Karacyatangira episode yako ya mbere. Urabizi muri izi filime kano kazi ngakora miye, n'inzego zibishinzwe zarabyemeje. Igiti kimizi mirefu nta gushidikanya filime nkozemo. Nge ubundi muri filime mvura ibisebe ndomora. Reka rero n'iyindi gikire ku zindi zose nisasi, sinisasiye nkeya. Aka nako ndaje nkongereho. Karacyatangira episode yako ya mbere bakise Ezeri. Ndetse ngo Ezeri aje kwihorera. Aje guhorera nde? Byagenze bite? He came here to take revenge. Aracyari Junior Giti, kimizi mirefu, bagagari kibamba. Aya bas, episode numero 1 niyo dutangiranye. Aya karacyatangira bakise Ezeri. Aracyari Junior Giti, kibamba magagari. Sasa nizo gutangira. Bo twatangiye aganira inkuru. There's even Oriental massage. Cyanga haba mwace muri hoteli bamuga service ngo sitanga muri hoteli. One. Navuga menshi. Warahanga hagamije kwihorera. Ese arahorera ndi? Byagenze bite? Habaye iki? Yivugiye ngaba asubiye inyuma mu myaka.
yakabwiye Omar ko ubugambanyi bwose butangirira mu kwizera no gukunda. Hari impamvu yamuzinduye, aje ku hemukira bahemutse. Obise Cengiz, Ali, Eishani ngo bahemukiye Omar. Yaje angajya kuri laptop bamwise Ezeri. Ni nako filime bayise na episode yayo ya mbere. Kumbanga dore Ali nyirizina. Wengo ni umutindi n'umuhemu wa muzika Players Ali. To me, Tefo. Yes, sir. Ushinzwe umutekano wa hoteli na kasino yayo. 32 years old. Single. No known relatives. Iyo bakiriye ahangaho umukiriya wese abanza kumenya imuranga, imyaka ye, afite umukunzi, bimeze bitaturutse he. About 4 years ago. Bamuhaye ahangaho amakuru yose ya Ezeri. I had heard of him before that. Rwose ni umuntu uje ahangaha bwa mbere na mbere, ntuko bwa mbere tumwumvishijeho. Monte Carlo. Bavuga imyaka ye. Vegas, Buenos Aires. He's participated in at least 20 big games. Wins a lot, loses a lot. Akina rwose urusimbi kandi atsinda cyane akanatsindwa cyane nanone. While he lost so Yanafashije ku bantu b'abakene ahantu hamwe. much in some places, in others he beat the biggest guys. Kandi yagiye rwose gukina mu rusimbi akenshi na kenshi yagiye gutsinda abantu bahambaye bakomakomeye. Criminal record? Nta byaha n'ingegeza afungwaho cyangwa agarebweho. Atlas. Oya ntago arafungwa ntabwo yageze ajya nko mu nkiko. Casinos, no police case. He's clean. Umukiriya ahangaha bake muri hoteli yabo bise ngo Nezeri. Tefo, my brother. Kuva muvandimwe rero zananga ntabwo twakwizera umuntu nk'uyu uje muri hoteli yacu He vanishes. utarafungwaho utarajyaho mu nkiko, Vanishes again. nta nubwo azwi bigiye kure, ibimuranga ntabyo Nobody knows that bikabije. if he has any. Imyaka yatambutse yahise he ntagizwe. Sasa ku ruhande ruwazaga utuzi nka Ali avuye guhemukira umuntu ahantu mu buvumo kumuca agatoki yavuyeyo. Urangaha nka Ezeri afite amafoto menshi ya wa mukobwa tuzi nka Eishani yewe na Cengiz. Kumyanga abareba ngo yaje kwihorera, yaje kwevanja Dara France niba byo simbizi. Gapfite umujinya kabisa. Uzi umugabo reba ifatakarira amarira mu maso akamuha hey abarinzika imwe. Call this number. He's with the police. Hamagara nimero ya polisi. Asking. Bagwa amakuru yose ukeneye kuri uyu mugabo. On Ezel. All right, what exactly? Ariko se uyu mugabo kuko turamubaza ngo bigende bite? Mva we ngwiki. The big players, Tefo. Hano akazi dukana ngo dukeneye ngo tumenye umuntu wese atugana. Cyane ko mugumva ko no gukina urusimba ari umuhanga muri guverinoma dukeneye tumenye ni muntu ki akora iki atuye he. Amakuru ni ikintu cy'ingenzi kandi ikintu cyambere ni amakuru. Araha ku ruhande afite amafoto yabo yose, afite byinshi bibaranga. Amafoto ya Ali, aya Cengiz na Eishani. Yabizeho yitonze. Karacyatangira. Sibyo gusanga afite n'ifoto nyinshi zibyaciye mu itangazamakuru. Imyaka myinshi ishize. Bloody casino robbery. Yageze kuba ahantu kuri kasino bibye. Ndetse mu kwiba hanapfuye umuntu. Byose anga arabibona. Baje no guha Eishani ibihembo. Meho hano hibwe. Sasa byageze bite habaye iki? Ese uyu arapfiki nabo? Bamukoze iki? Niyo mpamvu ndaha ngo mbasobanurire. Niyo mpamvu ndankore akazi niyemeje. Kandi kano kazi ngakora miye birazwe. How long have you been working here, Tefo? Haje mazimyaka ingaho koranga Tefo. Okay. You've got a long way to go. Cyafite byinshi cyo kugira ngo umenye musore mutoya. To be suspicious. Keneye go rukeka. Suspicious. Nta kwizera kwa muri kano kazi kacu ujanga dukeneye ngo tumwigeho. A mysterious guy, but they aren't worth a damn. Abantu nk'abo bana basanga batazwe kenshi na kenshi yasuga dukoreye agashya. You're right, sir. Every move he makes, every move. Nyeneye ko ucunga umugabo byose akora. Aho ajya hose. Every move he makes byose umuhereza raporo yabyo. The desserts.
Is he what ibyarya ibyanywa wakunda wavugana nawe byose mu raporo yabyo mu mucungi. team does he support? Ibaza ariko kwinjira muri hoteli nk'iyi ngiyi ukiyagira bakashaka bagucukumure bakumenye. Sky, where was he beforehand? Ya mbere yose yaho yahoze atuye hehe? Yaje ahangaha avuye hehe? Ezel Bayraktar. Uyu Ezeri ni muntu ki? Ezeri ahangaha uvugwa dore aho yibereye. Ni umukire ariko afite inkoni mu migongo. Izi nkoni sinzi n'iziki. Umusore muto afite amafaranga ye. Ntago amafaranga yigamba, ntago yikinakina. Singi iby'iminsi byaje byo kwikina abantu bajya kwibeshyera ibya mirenge badatunze. Kwereka mugenzi tangiye kwibuka Istanbul muri 1997 twatangiye 2009 ahangana muri 1997 ni imyaka myinshi ishize. Utuzi nka Omari. Where is he going? He has to find his elder brother before everybody does, of course. Yari atashye ahangaha afite murumuna we. Imiryango yari yaje kwakira babo aho gari ya moshi parika. Turi muri Istanbul. 12 years ago, Omar came back from the military service. Ati myaka 12 ishize nibwo Omar yaje avuye mu gisirikare. Hano tuganirira inkuru. Ndetse mu gutaha yaje asanga nyina na se. Ndetse ntago mama yarebaga. Ariko mama ahangaha ko zuru irakora. Yumvisha ahangaha umwana we yamwegereye. Mama arakaga. Dad, let me. Ndetse ahangaha aramutsa na se. Nobise Omari. Mom, you can see. Mama ahangaha umwana akihagera se neza mumenya ko ahageze. Mom, you can see. Mama nturiho gusura dutangaza. Leave me. Ukuntu wumva ko umwana kwegereye ukamenya ko ari umwana wawe. Then you. I really don't need any eyes to see my sons. Ati rwose ntabwo nyine amaso atumubona mbona ibyariye. Abanjye ndababona niyo naba ntareba. Mama akunda umuryango we na papa. Dad? Wari umuryango unezerewe. My son came back from the army. Ati umwana yavuye mu gisirikare. And me. Yaje avuye mu ngabo. Yari avuye gutanga umusada mu gihugu cyabo. They came too. Who? Ye baje bagenzi bawe bandese. Sasa mugenzi Omari yari inshuti na Ari na Jengis na ka Eishani. Abo twatangiye tutuzi nka Ezeri avuga ngo aba bose njanga ku bwabo nje kwihorera. We na Eishani barakundanaga. Aha turi mu 1997 ndetse hakurya roreberega hirya aho ngaho ari itsimba. What's wrong? Kazo ni kera ntacyo baby nta kibazo. Mano tubana suka no tureba nibashaka narenga ukumbuye. Yumvaga rwose kwifata y'umunaniye ko yakunda cyane umukobwa. Yemwe ariko se natwe mutwibuke nyamuneka. Bagiye kumaramo uburyo akagusigaza. Let's have a word or two. Barishimye. No more boss. You're a big guy now. Ndetse rwose ubu ntago Ari akiri boss wiwe, ubu nawe ni umusore mukuru amaze gukura. Till I pull myself Tujya gakora mu igaraje rya Ari. Amfata nk'Ari Katogo. What? Umanga Jengis. We ni umusinzi. I celebrated your... Ndetse ngaba bose Omar yabizeye mugenzi cyane. Ese habaye iki? Byagenze bite? Iba filime sasa. Nabwiye filime yose nkozemo murabiza bari umuti. Kuva kera hose bari banzi ko ndi mubi. Mugasobanuye. Way. Good for you. I knew you'd put me back together. Oh, thank you, bro. Come on, bro. All right, get ready. Come on, let's... Rwose ahangaha nibwo bafashe ifoto. Ya foto twatangiye Ezeri afite yabo uko ari bane nibwo uwo munsi yafashwe mu cyamagana 997. Uwo munsi foto yarafotowe ifatwa na Kamatiyas karumuna ka Omari. Sasa akoranira umukunzi we Eishani muri Istanbul muri Turukiya.
urukundo kera rwari rugihari, urwo ngubu ni WhatsApp na Instagram. Muri iyi minsi ntago nagikumbura abandi, nta muntu ugikunda undi. Iyo umuntu kuri chat mwacase video call mukavugana, ubwo nyine urukumbuzi rurashira. Niyo mutakwirirwa munahura rwose ubuze ukuntu abayeho, uzi ibyarya, kuko umunsi ku munsi uramufollowinga. Urukundo rwarakonje rw'abantu bubu. I missed you so much, Aishan. Nari nkubye cyane Aishan. I'm here now. Ariko ubu ndahari. What's wrong? Ikibazo ni ikihe? Look down. When I was in the army, Ndi mu gisirikare ambush on us. baduteze ambush umunsi umwe. We rushed into a cave. Maze abasore bose bahungira ahantu mu buvumo. Aha, shiri mbwira ku mana nyagasani. Sergeant was like, shoot. Ngiye ko byagenze mu gisirikare, wari umunsi umwe agiye kurasa, ariko ari mu rugamba rukomeye. And didn't open it. Yapfundikiye ikiganza cye. In my head, I was holding your hand. Numvaga meze nkamfashe ikiganza cyawe mu biganza byanjye. Numvaga mu ntambara ndwana ndi kumwe nawe. Mu yandi magambo, insinzi y'urugamba ni umukunzi we. Funny. He was trying to open it, and I was clenching. Did you eventually open it? Of course I did. We were in the middle of a shootout. Yezo anga afungura ikiganza maze kubona ko barimo kubarasa cyane. Yemera kurekura ikiganza cy'umukunzi we, mutima Here. yarapfundikiye. Yaraje mufashe mu kiganza. Muri iyi myaka rwose urukundo rwari rukiri mutaraga, kuko zubu ngubu zacayutse, izacu zaje mifumbire. Come on, we're running late. Amapenzi y'ubu ngubu yajemo That I don't deserve you. za NPK DDT barayafumbira. She sees the inside of a person. Really? Yavuga ati mama wanjye ameze nk'aho abona indani mu mutima w'umuntu, akamenya icyo uri cyo. He's inside me. Bari bapanze ajya gusura umuryango w'umusore. Loves. Nakuki yikundiraga bakise Aishan. Bajyaho mu rugo ngo ariko mama abasha kubona indani mu mutima w'umuntu nubwo atareba. Nibwo baje mu rugo. Coming from a wedding or something, son? Hako se mwana wanjye uvuye mu bukwe, uvuye he ko wambaye neza? Ni Cengiz. Cengiz is wearing a bow tie and stuff. No, Uncle Mumtaz. You know where I'm working at. The hotel that opened on the coast, Dad. Papa, musore mugenzi wanjye Cengiz akora kuri hoteli. Do you think that? Casino means gambling house, right, Mom? Sasa bajya mu makasino bagusana bakina urusimbi. Well said, Mert. Yego uvuga nibyo Matayo. Son, you're all big guys now. Mwese murakoze bana banjye kamabwiza ukuri bahanuri. Is a sin. I'm only Buriya urusimbi ni icyaha. working there. Hako sinjye ko nkora yo gusa nta kindi kintu nkora. Anything. Dirty money can't help you, son. Umva mwana ajya amafaranga avuye mu biganza bibi ntacyo na kimwe yakugezaho. Only leads you to trouble. Amafaranga avuye mu nzira mbi zihumanye agushyira mu byago. I hear you, but Ndabyumva muzehe. you should see the types of guys coming there. Ahubwo se ndakagire abantu bahaza ukuntu bameze n'abakire bifashije. Jizz, Bafite uko bahagaze. butter. True Ni ingagari gusa. This isn't here. Umva mwana ajya ubutunzi nyabwo buri ku mutima. Moving his Your heart. soul should be rich. Ukeneye kugira roho ubugingo bukize. There is no room for any other kind of richness here. Nta wundi butunzi hano dufite muri inzu burenze kuba dufite imitima inezerewe kandi ikize yuzuye. Am I Imitima yacu irahaze. right, Matt? Cengiz barimo kumucyaha akora muri kasino mu rusimbi. Has Aishan told you yet? Ahubwo se Aisha yageze kubwira Are iki? working there too. Naye ko nyine dukorana. Arabateranye. Ko Aisha n'imyese nakoramo. Akora muri betting. Akora muri business ya Jack wo kwa mabano. Mushiki wa Eric. I should learn to keep my Rwose nakagendeka kuvuga vuga. an idiot. Ndaramwiyaka. You start working, girl? Mwana wangu ukora muri business zo gucuna urusimbi. Casino. Not at the casino. Ntago ariho nkora. Hotel reception. Ngiye nkora kuri reception ya hoteli. That's her. Okay. Asked me to find her a job and Nanjye nari mfite kumushakira akazi iminsi yashize twabipanze rero ndakamushakira. good terms with the guys there. Kandi rwose hari abantu babanye neza bamuhemba amafaranga afatika. I only work nights. Nkorayo mu ijoro nkiga ku manywa. It's like an internship for me. Meze nkaho rwose ubwo ndi muri stage ndaprofita. The reception. Meze nkaho nica inyoni ebyiri n'ibuye rimwe. You know. Nkora nijoro ku manywa nkiga kandi noneho We expect that out of you. ngira na experience. Ahangaho umukunzi aramurakarira. Let me get the tea. Yenge kabangire ndeko nagira ntegura agacyayi. Umukunzi we ni ka Aishan.
barazanga abanza avugisha umukunzi amenye impamvu atambuge ko yabonye akazi kuri hoteli. I'm sorry. Babarira. Going to tell you, but I couldn't find the right... Yari yapanze ko abimubwira buri uko abimubwira. Because you heard it from someone else. Sanyine ko byumviye mu gasozi ntabwo ufite ko utuma wandakarira. Napanze rwose ngo umunsi ngo amakuru yamenye pe utayavanye hanze mu bandi bantu. You got scared, but you started. Will you not let me work in the future? Reka niba n'undi nzakora kandi bizi niyo maherezo nzabona akazi nkore. Am I supposed to look after kids at home? Kandi rwose manyine ko nita no ku bana bacu nabo nzabarira neza mfite n'akazi. Possibly. Genzo urukundo zirahari ku mpande zombi. Nibwo Jengis yaje. Nibutse uyu munsi twabonye uyu Jengis na Aisha na umugabo n'umugore barabanye neza. Byagenze bite sasa? Kigihe Aisha yarakira umukunzi wa Omari. Yashanga bahuza amaso nk'inshuti magara. Uyu ni umukunzi wa mugenzi we. Kandi kari kumeze n'agakobwa. Sorry. Ameze nkaho Jengis ari kure mu bitekerezo. Nibese karacyatangira. Strange girl. Ntabwo ngo saratangaje. You should have seen her. Different desk manager was all over her. Wenda rwose ikintu natangaje nuko akazi kacu ba boss baba mushaka bose bamurwanira bamwirukankaho. I get used to it. Hako nyine ntako nigeze uzagira ngo umenyere ntako rwa boss baba mushaka. Nga ibi boss bimuhanze amaso. Anybody. Yifuza ubwiza bwe. I'm taking good care of her. Hako nyine ntacyo kuva nyine mpari nta muntu wamumwamo wamuveba. Mutinyuke mpari. Don't get mad. I'm protecting you. Ndiba no rwose njya ngurwanire nkubwiza ukuri ntabwo nabura kubwiza ukuri. Realize something at this casino. And what's that? It's that you should watch your girl very. Gusa nyine ucunga umukunzi yakorera hano dukorera nta keza kaho rwose urebye nawe banagira. Was not enough. Bafatiraho. To know the world. Keneye ngo umenye isuku nisiteye. Up. Uyu mwana arimo arakura arimo amenya ubwenge ko uri umukenera ikibazo. Hariya hari abakire bamukujyana. Numva. These two things. Money and surprises. Chicks dig those things. Abakobwa bose ko bateye babakunda abantu bafite amafaranga na za surprise nyinshi cyane ibintu. Brother. Babaha imitungo ihuri batungura. Things they can buy with it. Rero umukobwa kuba ari mu bantu bameze nk'abafite amafaranga hariya ahantu rwose bazamuhenda ubwenge ugasanga baramukujyanye ugira ikintu ukora. I don't know anything. Mugenzi uvuga. Hano yageraga inama icyo gihe Omari ko acunga umukunzi we. Friends? As we've always been. Kandi ntabwo afite kumurakarira n'inshuti y'amagara. Yamuhaga inama nta kindi agamije. Tubonye ukuntu Jengis ahanga amaso agakobwa bahuza amaso nako karamureba niyandoro yagira icyo umubwira avayo ngo bahangare bakona agakobwa nako bahuza amaso. Nibutse uyu munsi Jengis n'umukobwa n'umugabo n'umugore ahanga hari 1997 mu myaka ya kera. Amanga ntareba gusa nubwo atareba abasha kumva kandi cyane. Ezan? Kubanga muri Cyprus uyu munsi muri 2009. Cyprus, 2009. Ahariho tuzi nka Ezeri. What's wrong? Ese wabayikira? Ajanga sekretari n'umurinzi we mukuru. Happiest day of my life was 12 years ago today. Ate mu myaka 12 ishize nibwo yageze umunsi wa mbere mwiza mu buzima bwanjye ariwo uyu munsi nanone. 12 years ago today, I was the happiest man in the world. What's going on, Ezan? Ndetse rwose uwo munsi wamusagize ibyishimo bihambaye mu isi y'abazima. Kamil, I had shared a secret with you. That secret must remain safe with you. Cyo gihe uyu munsi mbabwira ibanga ryanjye rikomeye kandi iryo banga murinde kurusha uko mwirinda ntirizabigere hanze. What do you mean? Gute? Nothing will be the same again. Kwere uyu munsi yakubwira amagambo akomeye kandi kuvuga amagambo akomeye umenye ko ubuzima bwanyu bwose bugiye guhinduka mugiye kwakira. Ezan, what are you saying? Indi mibereho mishyashya. I'm saying that you don't owe me anything anymore. Icyo mvuga ni umungubu. What does this mean? I have a different way now. I've been waiting for this for years. Ntabwo nyiri wawe ndi twazanya hangaha mwari muzi iminsi yashize ubu ngiye guhinduka mfate inzira nshyashya yo kugendamo. But I can't ask anyone to come with me. Ariko aho ngiye kujya ntabwo nkeneye ko hagira undi muntu n'umwe tujyana ngiye kugenda uwumwe. If you come, your life will be at risk. Nimunkurikira amenye ko nange mugiye kujya mu byago. If you come, it would be stupid of you. Niba mukurikira byagiye kujyamo amenye ko afashe imyanzuro ya gishenzi batazicuza.
Thank you for everything. murakoze kuba byose mwankoreye, musigaye mwigendere. Ariko nimufata umwanzuro ngo munkurikiye tujyane, menye ko mugiye kujya mu bibazo. Arikomereza. Mu yandi magambo arabasezereye. Ahageze nahe ngo arwane uru rugamba. Bafashe umwanzuro wo kumukurikira, mugenzi wanze kumusiga. Imyaka abanye ni myinshi. Ntago bamusiga kano kanya ngo agende wenyine, nubwo agiye mu bintu bitoroshye. Ezeri we. So hungry. There's an open buffet. Yewe urashonje tugiye kurya. Baracyamwitaho. Sekreteri we n'ushinzwe umutekano we ndetse umushoferi we banze kumutera umugongo. Ntago baza agiye kujya mu biki kumba ku ruhande. Wo tuzi nka Aishan na Jengis. Wahoze ari umukunzi wa Omar, uyu munsi ni umugore wa Jengis. This doesn't work either. It just doesn't work. Rwose nusanga batabanye neza muri iyi minsi. Thank you. Urakoze. Ibwa busayizi. Did you like it? Wishimiye kadongo haye? Cool. Yego ni keza. Let's not be late for dinner. Sanya tugiye kurya. Dudukererwe. No. Mva. Come on, Cengiz. What's going on with you? Nako se niki? Will you let go of my Mva ndeka ngende wimfata. What else do you want, Aishan? Ese basukene iki? Niki ntaguhaye Aishan? Everything. Byose nabiguhaye. You've gotten everything you've ever wanted. Byose wifuje warabibonye mu buzima. Get off my back, Cengiz. Ase ndekura ariko se. Me breathe. Magahenge makanye reka nduhumeke. Let me breathe. You want everything. Ukeneye ngo byose mfite byose bibi byawe undimbure. But you never give anything in return. Byose usaba ndabigwa gusa bisanga byose nguha utajya unsubiza. Uhurite wakira ntago se gutanga. Don't talk like a child. Uyevuga nk'abana kandi uri mukuru. Mugenzi ngo ntacyo atamuha nk'umugabo, ntacyo atamwereka, ariko ndi ntago amwishyura ngo amusubize. Your love. That's all. Nyine rukundo rwawe. You don't remember, do you? Ngira ngo usanga utibuka. And on that day, what happened? What happened 12 years ago today? Ngira ngo usanga utazi byabaye imyaka 12 ishize uyu munsi turiho nyirizina. Ntago byibuka. I'm going to get some fresh air. See. Kagiye kuruhuka fata kanya. Sasa habaye iki? Mu myaka 12 ishize uyu munsi. Twiyumviye na Ezra avuga ngo imyaka 12 ishize uyu munsi wari umunsi wanjye w'ibyishimo, nayo umurambere kwisi unezerewe icyo gihe. Tell me how the game was last night. Gambwe rwose mu kino joro ryakiye bagenzi. Hangana ka sekreteri ke. Bakina urusimbi rwo rubatunze. There's someone called Rami. Batunzwe n'urusimbi angane nka betting kuri Clapton Chibonke. Chibonke na betting rwarambikanye. I'll tell you about. Cyangwa umuntu nka Rugangura. Baje kwiyakira. Ni kuri hoteli baraye we na sekreteri we n'umurinzi we. Have a nice meal. Thanks. And Cengiz, of course. He's the best out of all of them. Tasanga arabasa makuru yose abantu bose baranga uko bakina urusimbi uko bitwara. Come on. Baba makuru y'ukuntu Cengiz akina. Nobody's better than you, is that? Erega wose anga namwe kurenze Ezeri mu gukina urusimbi ndakuzi wose urabarenze. You play with your ring when you lie. Iteka yumbesha ukinisha iyo mpeta yawe. No. You play with your ring when you lie. Yabeshyanga myesa guma ko nakina n'impeta mu ntoki ziwe. Zengo Cengiz ni umuhanga yamubeshyaka. Aishan also play? Ese na Aishan arakina ho yari rimwe na rimwe. And the pot is big, or when there's something or someone she's interested in. Mera meza ndafite nk'umuntu yishimye akeneye ngo amenye bigiye kwe nibwo azagukina urusimbi. Ariko uhora rukina ni Cengiz. Ari mahanga basa makuru y'abantu bose batuye ahangaha. Look. Handsome. Nambaye nte uri boga rurakeye. Wambaye nka giti kimizi mirefu. Istanbul, 1997. Sasa nyuma gato muri Istanbul muri 97. Can I leave a little early? Tuzi nka Omar na Ali. I promised Aishan. Kigiye Omar rwose ari mu rukundo ruhambaye na ka Aishan. Saying something. Barahangana Ali barabakanishi mu garage rya Ali. It's for real, I guess. Yes. Well, leave it alone. You're so young. Hey, sinners. Tumukunzi racyari umwana muto cyane yamwimariyemo. Crying babies. Rwose ngitangaje kumeze nkaho ari mu rukundo ruhambaye biri aho bigeze rwanakuriza rwagutesha umutwe. I'm in love with her. Erega ndamukunda bihambaye.
You got so romantic. Disori romantique birakabije. Don't even think about kissing me. Ubanza rwose ntitonze wanansoma. Urukundo rwa Zoe. Kuva kera ari yamye ari umunyamahane. Move far away. Asanga haje umukirije kwiyenza. Ntago babura nyiri kibenzi cye. Hello. Bite basha. Logan. What's up? Good. Bro, go and change the oil. Kinanga bamuhigirire. One moment. Amapine yaje iminyatsi. Bamutunganyiriza imodoka ye. What are you laughing at? Asanga sekiki za kwiyenza. No, sir. Kumanga arinyuzura ka Omari. Take it, you are the new here. Babakiriya baza biyenza zanga amafaranga yafite ameze nko mwese abatunze. Boshe muri kiwe. Shut up. Yaje kwiyenza nga bishinyika myemenyo yawe. Cyago hambara ipine vuba vuba dore ko gasa. Turn is time. Uyu mushenzi mwazanyanga utazi nakazu usekera bakiri kweboneye kose. Birakaza ari. Birakaza ari ni umukiri ufite imodoka nga wiyenza. Zangagarizi yumva. Zangagari bayitunze zigo namwe mwese rabatunze. Kandi nta urya mu isambu yayo. Zasanga ari amambere zo ari umunyamushinya. Ashanga hipensi. Azanywereke. Uyahangara ata ikimodoka cye ko yaguze umuduga karahabutaka. Look here. Dore bahanga nkwereke do. Nakobora irange ryayo. Dude, what are you doing? Ko ryuzuye ari. Nako ryuzuye. Yarari nyuzuye Omari. Testicle maintenance. Bawe uyu munsi nayamena njewe n'undi munsi. Shove 100 horsepower. Ugicunga imvugo uvuga imbere y'abantu utazi kutwese nagando ngadutunzwe nawe. Bullet. Kuza wananga wanyuze uvuga vuga uko bene kose batukana ngo tubishaka. Mu gihe nta urya mu isambu yawe dore uko gasa. Toka hoshi. You are dead. You hear me? You're dead. You know you're here, right? They know me too. Baramuzi ari kuva kera bose yari mubi. Ntago ari by'uyu munsi. Yamye yiyenza. Adakunda gusuzugurwa no kuvogerwa. Pliers Ali. Banzi nka Pliers Ali. Mapenzi. Ibi byose ari ubyibuka. For me. Ahangaha ni muri za 97. Pliers Ali, huh? Yarabikoreye Omari yanze kumusuzuguza. Come on, beat it. Take your girl to a cool place. Ndetse umunsi yari yapanze gasohokana umukunzi we ahantu heza. Nibwo bapanze gusohoka. Nta mafaranga yari afite. Yari akishakisha ariko yihagazeho nk'umusore. Afite n'icyizere cy'ejo hazaza. Yari abizi ko kazafatwa, ko azaka. Come on. Azamera nk'abandi bose amafaranga akayabona. Cyambere ni icyizere umuntu yishyiramo wirema mu mugenzi. Baje muri hoteli ikomeye mu gace muri karitsiye babanza guca mu nzira z'inyuma zibusamo. Guca ku marembo ntibyari byoroshye.